Lord, ang among worship team, Father God, among dance, Lord God, Lord, even the media, Lord God, Lord, danan, Lord God, nga mubarog, diri, Lord God, sa pulpito, Lord God, musturya, Lord God, who talk about your word, Father God, Lord, that, Lord, ikaw ang madunggan, Lord God, ikaw ang ilang makita, Ginoo, and I pray, Father God, Lord, you prepare the people, andama,
ang mga tao, Lord God, nga gapadong pa Ginoo, hatagi, i-provide sila Ginoo sa mga sakyanan, Lord. I pray, Lord God, that Lord, ang dama ilang tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Lord God, nga apli sila, Lord God, sa makadungog sa imuhang pulong Ginoo. And I pray, Father God, that Lord, you will be the one, Lord God, nga ilahang madunggan Ginoo. Lord, I pray for wonders and miracles, Lord God, nga mahitabo, Lord God, diri ka namo karon Ginoo. Lord, imuhang presensya, ikaw, Lord God, among ma-experience diri Ginoo, walay lain Ginoo, Lord God. And I pray, Father God, nga Lord, tanan, Lord, nga mubarog, tanan, Lord God, nga makatunob, Lord God, diri nga lugar, Lord God, Lord, dili, Lord God, mahitabo, nga lonely sila Ginoo, but Lord, they will feel, Lord God, ang umuhang presensya, Lord God, makahibalo sila, Lord God, nga anaa ka Ginoo, makahibalo sila, Lord God, nga Lord, gihigugma sila kanimo Ginoo, Lord God. Lord, I thank you, Lord God, that Lord, walay lain, Lord God, nga mahimaya aning lugara, mahilang lain, Lord God, nga mahimaya karong buntaga, Lord God, kundi imuha, Lord God, nga pangalan Ginoo. Lord, wala kami kung wala ka Ginoo. And I pray, Father God, Lord, nga buhi imong mga pulong nga among madunggan, Lord God. And I pray, Father God, that Lord, imuhag yung presensya, Lord God. Feel, Lord God, this place, Lord God. Feel, Lord God, Lord God. And I thank you, Lord God, walay lain, Lord God. Ikaw lamang, Lord God. And I thank you, Lord God. Yan mong gipang-imbitar, Ginoo. Nga, Lord, mo tando, mo ani, Ginoo, mo tultul, Ginoo. Dili sa imuhang balay, Lord God. Balay ampuanan, Ginoo. And I thank you, Lord God. Nga tanan, Lord God, desire sa mga naa diri karon, Lord God. Ang amuang mga desire, Ginoo, ikaw, Lord God, ang mga mootubag ani Ginoo. And I thank you, Lord, for you are good, you are great, Father God. Lord, we are ready, Lord God, to receive you. We are ready, Father God, nga magkakuha sa imuhang paggakus ka namo Ginoo karong buntaga. And I thank you, Lord, walay lain, Lord God. Ikaw lamang ang mahimaya, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God, we worship you, we adore you. We come before you, our King of Kings, our Lord of Lords. We honor you, Jesus. Korosiki eke mama na 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 ye. It's early in the morning. You wait for me to rise. You're counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. Yes, you have been so patient. Lord, this is my reply. Yes, I want to walk with you, talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you, talk with you, hear you speaking, hear you breathing, walk with you, talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you, and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Let's sing by the quiet waters, quiet waters.
You fill me with your peace. Through the darkest valley, it's through the darkest valley. I know that you're with me. The beauty of your presence, it fills me with assurance that you are all I need. I wanna walk with you and talk with you, feel you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking. Oh, just make this your prayer to God. I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. It's by the quiet waters. You fill me with your peace. It's through the darkest valley. I know you're here with me. I know that you're with me. The beauty of your presence, God. The beauty of your presence, it fills me with assurance that you are all I need. 'Cause I wanna walk with you and talk with you, feel you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel. I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel. 'Cause I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. 'Cause I just wanna walk with you. 'Cause I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved. I wanna walk with you. I want to know you. Yes, I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you. I wanna know you, 'cause I wanna know you, not just about you. I wanna be with you. It's not just around you. I wanna
talk with you, God, 'cause I wanna walk with you. I wanna talk with you. I wanna talk with you. Come just your voice and sing. 'Cause I wanna walk with you, talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you, and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you, and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Lord, I wanna walk with you. Yes, I wanna walk with you. And I wanna walk with you. Oh, da, 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 yeah. Holy Spirit, pray that as we continue to worship you, God, that we would encounter your love, God, that we would encounter your grace. Lord, just have your way. Just have your way. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Come on. Today is the day that the Lord has made. We're praising. Ato siyang sayawan. Ato siyang kantahan. Pagkahulog. Nahulog sa pagdaig, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Kitanta na natin ulitin. Nahulog sa pagdaig, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kalibulong ng buhay. Dili ko ihunong ang paambit sa nagawasan na batunan. Ang akong kusog, ilagsa-lagsa, o gisaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamuti, wara-wara, o ipapapapak sa kagawasan na batunan sa imong presensya. Ako sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kusog, ilagsa-lagsa, o gisaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Nahulog sa pagdaig, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagdaig, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Siya, O Diyos, ang akong kamuti, wara-wara, o ipapapakpak sa kagawasan na
sayang-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwaro-waro, o ipagpagpagpag sa kapatunan sa imong presensya. Ako nagkagawasan. Dili ko ihunong ang pagsanya sa kahimulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaabit sa kagawasang nabatunan. Dili ko ihunong ang pagsanya sa kahimulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaabit sa kagawasang nabatunan. Ang akong pusugin, sayang-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara, ugit ang pagpapasaka sa nabatunan. Ang akong pusugin, lukso-lukso, ugit sayang-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara, ugit ang pagpapasaka sa nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Kawasan akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapungan, ikasugilon ng imong ngalan, tungod sa kumang na sinatian. Kapugan lang bahan, o ginaguro sa akin. Sa gugma mo, O Diyos, ako makapabilin. Walok sa ko, sa gugma mo, yan ako nagabag. Masaya ko, sa gugma mo, yan ako nagabag. Isyagit ko ang ngalan mo, yan ako nagabag. Ibayang ko ang ngalan mo, yan ako nagabag. Kaawasang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Pili ko gayud kapungan, ikasugilon ng imong ngalan, tungkol sa kumang na sinatian. Kapungan ng bahan, o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, umatapabilin. Walok sa ko, sa gugma mo, kanta ko nagabag. Masaya ko, sa gugma mo, kanta ko nagabag. Isyagit ko ang ngalan mo, kanta ko nagabag. Ibayang ko ang ngalan mo, kanta ko nagabag. Oh, 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 oh.
Sa gugma mo, O Diyos, ako magapabili. Kapugan ng baha, huwag hinaguro sa amin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magapabili. Siyagin ko ang ngalan mo. Ibayaw ko ang ngalan mo. Oh, oh, Isiyagin ang ngalan mo, O Diyos. Amo kang simbahan mo, Ginoo. Awiton ka, himayaon ka. Kapugan lang ang mahal, hinaguro sa hangin. Sa gugma mo, Diyos, ako magapabili. Kapugan lang ang baha, hinaguro sa hangin. Sa gugma mo, Diyos, ako magapabili. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Sa gugma mo, Jesus, tingog ako na masuod kanimo. Buhay kasing-kasing Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tingog ako na masuod kanimo. Buhay ang kasing-kasing mo. ang krus sa Kalbaryo, adumanan sa dako. Nagugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakayasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako. Gawason na, kamatayo ay kao. Ang ayang kagsimbaho. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tingog ako, Tingog ako na masuod kanimo. buhay ang kasing-kasing pagkatahong. Sa gugma mo, Jesus. Sa gugma mo, Jesus. Tingog ako na masuod kanimo. Buhay Kasing-kasing mo. o sige, kenanananaye. Ato siyang simbahon sa atong mga kaugalingong mga pag-awit. Ororoson don orororo ko marananaye. Oro sige, kenanananana. O ko narararanaye. Walay sama kanimo, Diyos.
May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan, adunay kayuhan, adunay kagawasan sa ngalan mo, adunay kalipay kagawasan sa ngalan mo, Jesus. Ora ka na rin, may gahom, adunay gahom, adunay gusto sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, adunay gahom, may gahom sa ngalan mo, Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, batok sa mga kaaway, Jesus sa kong pamilya, gusto ko ideklara ngan mo, Jesus. Atong ideklara rin yung pangalan, Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, Jesus, Jesus sa kong pamilya, gusto kong ideklara, oh Jesus, Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, batok sa mga kaaway, Jesus sa kong pamilya, gusto kong ideklara, oh nakananana, yeah, oh sing Jesus, Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, batok sa mga kaaway. Kako, Jesus, atong isa itong mga kamon as an act of surrender, Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa kangit-ngit, batok sa mga kaaway, Jesus sa buong pamilya, gusto kong ideklara ngan mo, Jesus. Ngan mo, Jesus. Ngan mo, Jesus. Akong ideklara ang iyong ngalan, ngan mo, Jesus. In the midst of impossible, ngan mo, Jesus. Ora ka mananangin, ngan mo, Jesus. Ngan mo, Jesus. Imolan, 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 imolan. Oh, imolan mo Diyos, imolan.
purong-purong sa himaya o kadungganan, imo ang tanan, o Dios. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang ang purong-purong sa himaya o kadungganan, imo ang tanan, imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan, o Dios, imo lang, imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan, o imo lang, imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan, imo lang, 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 imo Yes, God, imuha lang tanan, Lord God. Imuha tanan, Lord God. Imo tanan among mga pagdayig. Imo tanan, Lord God. Tanan na mo ang ipagbitbit karon, Lord. Kanimo lamang ng isa, Lord God. Tanan na mong paglaw, Ginoo. Lord, ito. Ikaw lamang, Lord God. Ikaw ra gyud, Lord God, ang makatubag ani tanan, Ginoo. Kay ikaw lamang, imuha lamang, Lord God. Kaniya mo ang kinabuhi, Lord God. Imuha kinitanan, Lord God. Walay amua ni ini. Walay amua. Lord, I thank you so much, Lord God. Imo lang, imuha lang, Lord God. Thank you, God. You are good. You are great, Lord God. Thank you, Ginoo. Salamat, Lord God. Imo kabig, Lord God, idawat iyapon, Lord God. Salamat, Lord God, na amo makita, Lord God, nga ikaw lamang, Ginoo. Walay lain, Ginoo. Ang mahimaya, Lord God, ano mong tanan ipangbuhat, Ginoo. Imuha lamang, Ginoo. Imuha lang yun, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat, God. Salamat, Lord God. Yes, God, Lord God. Yes, God. Yes, Lord Jesus. Imo lang, imo lang, imo lang, imo lang, imo
Salamat. Yes, imuha tanan, Lord God. Ato'y padayon, Lord, atong pag-worship karon. Lord, atong pagampo. Atong iampo ang Israel. Nga aduna nay kalinaw, aduna nay freedom sa maong lugar. Ato sa iampo ang batong nasud, ang Pilipinas. Nga there will be na labi na sa maabot nga eleksyon. And ato ang iampo po ang usa ka revival nga mahitabo sa ato ang nasod. And even sa PCGO, that there will be more and more workers nga makita nato diri nga magatabang sa atua. And we pray nga there will be obedience sa mga tao nga anay adiri. And even kay pastor nga wala diri karon atong iampo nga ang Ginoo mubuhat mulihok pinaagi sa iya sa asa man siya karon. Let's start with praying. Heavenly Father God, Lord, salamat kay Ginoo sa maayong kabuntagon, Lord God, nga imong gihatag, Lord God, nga kami, Lord God, addiya karon sa imong atubangan, Ginoo. Lord, kami, Lord God, nagaampo kanimo, Lord God, kay ikaw lamang ang makatubag, imo lang ang tanan, Ginoo. And I thank you, Lord God, even for Israel, Lord God. Lord, nakita na namo, Lord God, ang mga panghitabo pinaagi sa imong pulong, Ginoo. But Lord, we still pray, Father God, that Lord, that nation, your nation, Lord God, your favored nation, Lord God, Lord, ikaw, Ginoo, ang makita, Lord God, sa mga panghitabo karon dito sa nasod, Ginoo, sa Israel. I pray, Father, Lord God, that Lord, ipakita unsa kakadako nga Ginoo, Lord God, na ibisan, Lord God, nga sila, Lord God, gatabang niini, Lord God, but Lord, ikaw ang naa sa likod, Lord God. And Lord, ikaw, Lord God, walay lain, Ginoo, ang muhatag, Lord God, og freedom sa mga tao nga aduna at naa dito, Ginoo. Lord, ikaw lamang, Lord God, ang mutabang, Lord God, sa mga tao, Lord God, sa maong nasod, Lord God, nga pagkaparug, Lord God, batok aning mga kontra nila dito, Ginoo. Lord, I pray, Father God, that Lord, they would be able to conquer everyone, Lord God, because you are our conqueror, Lord God. Lord, because ikaw, Ginoo, ang anaa diri ka namo, Ginoo, walay lain, Ginoo. And I pray, Father God, that Lord, through this, Lord God, Lord, dili kani mahitabo nga walay rason, Ginoo, but Lord, that they would know how big our God is, the real true God, Ginoo. And Lord, they will know who to bow down, Ginoo. And Lord, I pray, Father God, that whoever participated, kinsa man, Lord God, ang nakatunog dito sa aning nasod, Lord God. Lord, I pray, makabaton sila, Lord God, maka-experience sila, Ginoo, sa imong kamaayo, sa imong gugma, Ginoo, that they would know, Lord God, that you are true King, Lord God. Ay ikaw lamang, Ginoo, ang makaluwas kanila, Ginoo, that Lord, they will be able to give, Lord, ilang kinabuhi diya kanimo, Ginoo. I thank you, Lord God, that Lord, ang Israel mubarog tungod kay anaa ka, Ginoo. I thank you, Lord God, even sa Pilipinas, Ginoo. Lord, our nation, Lord God, imo gihapon ing nasod, Ginoo. Lord, kami imuhang mga tao, Ginoo. Lord, we are praying, Lord God, for revival aning nasod, Ginoo. Lord, revival for more and more churches, Lord God, and even new churches would be growing, Lord God, aning nasod, Ginoo. That, Lord, imong gamiton, Lord God, Lord, ang mga tao, Lord God, nga makadungog sa imong pulong nga mubarog kanimo, Ginoo. Lord, even sa among mga leaders, Ginoo, Lord, they will start, Lord, the revival through them, Father God. That, Lord, sila, Lord, makalead sa among nasod, Lord God, nga anaay kahadlok o gugma diha kanimo, Lord God. Even sa coming nga elections, Lord God. Lord, I pray, Lord God, nga imong will, Lord God, ang mahitabo, Ginoo. Lord, we pray that there will be a peaceful election, Ginoo. Lord,
makadaog ang mga dapat, Lord God, katong imong mga gitagana, Lord God, nga mudaog, Ginoo. That, Lord, imo silang gamiton, Ginoo. Ikapat sa tagsa nga kasing-kasing nila, Ginoo. Lord, nga ang motive, Lord God, sa ilahang pagdagan, dili ang mga personal nga mga motibo nila, Ginoo. But, Lord, ang motive, Lord God, nga magamit, Lord God, na mga tao, Ginoo. Lord, I pray nga, Lord, sila gamita. Lord, I pray nga sila, Lord God, mahikapan nimo, Lord God. Lord, sila mismo, Lord God, makita ang ilaha imuha. Makita ka sa ilahang kinabuhi, Ginoo. Lord, sa imong ilahang mga panglihok, Ginoo. Lord, ikaw ang mahimaya, Ginoo. And I pray, Father God, Lord, that this nation would be able to stand up, Lord God, because this nation, Lord God, imuhang nason, Lord God, is not just a Christian nation by name, Lord God, but is Christian nation, Lord God, tungod kay adunay tarong tinuod, Lord God, nga relasyon diha kanimo, Ginoo. Lord, we pray even for PCGO, Ginoo. Lord, we pray for more and more obedient people, Lord God, nga mubarog, Lord God, nga mahimong workers nimo, Ginoo. Lord, makita nila, Lord God, Lord God, ang discipleship, Lord God, nga imong gustong ipaabot ka namo, Lord God. That, Lord, we are not just here nga maminaw sa imong pulong, Lord God, but, Lord, kami, Lord God, imuhang gamiton, Lord God. That, Lord, we are all disciple makers, Lord God. Lord, I pray, Ginoo, Lord, sa imuhang mga ipagtawag ka namo, Lord God, sa imuhang gustong ipaabot ka namo, Lord God, let the Holy Spirit, Lord God, klaro nga mutsulti, mutok-tok ka namo, Lord God, sa among mga pag-abuhaton, Lord God, ani, Lord God, nga imong paggamiton, Lord God. Lord, ang amuang pagtindog diri, Lord God, ang amuang pagpalagad nimo, Ginoo, Lord, wala dili para namo, imuha gyapon, Ginoo. Lord, this congregation is yours, God. Lord, walay tawo nga nakatamak diri, Lord God, nga mulagawas, Lord God, nga walay tarong nga pulong gikan kanimo, Lord God, nga dili makabaton og relasyon dia kanimo, Lord God. Lord, I thank you, Lord God, even for Pastor Noel Centino. Lord, we are so blessed by him, Father God. Salamat sa imong anointing nga gihatag kaniya, Lord God, nga naga-flow, Lord God, even sa mga pastors namo, Ginoo. Naga-flow, Lord God, even sa mga leaders namo diri, Lord God. Naga-flow, Lord God, even sa among congregation, Ginoo. Lord, I pray, Lord God, that, Lord, you continue to bring anointing sa muang pastor, kang Pastor Bishop Noel, Lord God. Even asa siya karon, Ginoo, Lord God. Lord, I pray nga ang imuhang pulong nga ikaw, Ginoo, madunggan, makita nila, Ginoo. Lord, gamita pa siya, Lord God. Lord, I thank you, Lord God, nga more and more souls, Lord God, ang magamit, Lord God, pinaagi kaniya, Ginoo. And I thank you so much, God, for you are good, you are great, Father God. Kami tanan, Ginoo, imuhang magamit, Lord God, para sa imuhang kingharian, Lord God. Salamat, Lord, for you are good, you are great, good God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let's go around and let's shake each other's hand as we sing our theme song. PC go, oh, 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 oh. Go and make disciples. PC go, oh, 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 oh. Go and make disciples. Together we will worship in every corner of the world. PC go, we'll go and make disciples. PC go, we'll go and make disciples. Together we will worship in every corner of the world. PC go, we'll go and make disciples. PC go, we'll go and make disciples. Together we will worship in every corner of the world. PC go.
Get a partner. Kuiti sila sa ilang duha ka kamot. Kuha og partner. Nanay partner tanan? Okay. Unya pagkahuman unya modol niya tas tubangan ha. Ignay mong partner igsuon. I wish above all things that you will prosper even as your soul prospers. The Lord loves you and I love you too. Okay, hatagig, huot, hugot, og mainiton nga pagakos. Arita diri sa tubangan mga kaigsuunan, diri arita diri dapit. Arita diri dapit para dili mo layo nako. Dool ra gyud ta dool. Sige. Dool ta diri mga kaigsuunan. Gusto na kong makita ang inyong mga maanyag. Mga maanyag nga mga dagway. Tanaw ni mong tapad. Inahilo maanyag. Yes. Mga maanyag nga anak sa Ginoong Diyos. Amen? Amen. Mga maanyag yun ang mga anak sa Ginoong Diyos. Amen? Okay, karong buntaga, mudawat ta sa pulong sa Ginoo. Atong ligunon ang atong pagtuo o atong tudluan, ang atong kaugalingon, unsaon nga kita makabaton sa mga saad o sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Klaro kaayo nga ang plano sa Ginoo nga kita magpuyo nga madagayaon. Mao gyud na plano sa atong Ginoong Dios. So karon atong tan-awon no nagkat-on man ta bahin sa pagtuman. Everybody say pagtuman. Okay, pagtuman. Ang atong mga examples nga atong nakita nga nagtuman, ato sa nakitaan si Saul, si Haring Saul, nga sa iyang huna-huna nagtuman siya. Pero sa pagtan-aw sa Ginoo, nagtuman ba siya o wala? Wala. Okay, so maybe some of us, usa kini ka deception sa yawa, nga usahay makaingon ta, nagtuman makos Ginoo. Pero kung ang Diyos ang paistoryahon, wa gyud ta nituman. Ingon sa Deuteronomy 28, Deuteronomy 28 verses 1 to 6, ingon dito, og mahitabo nga kung magapatalinghod. Okay? Og mahitabo nga kung magapatalinghod ka sa masingkamuton gayod sa tingog ni Jehovah nga imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya, nga ginasugo ko kanimo niining adlaw, nga si Jehovah nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasod sa yuta. Okay? Sa iyon diri magapatalinghog ka sa masingkamuton gayod. Sa English pa, fully obey. Okay, taas man yung binisaya, no? Pero sa English, inaigsoon, fully obey. Meaning, mutuman nga masingkamuton. Okay? Naningkamot siya nga mutuman ta itong Ginoon Diyos. Fully obey. Dili lang ingon nga tunga, dili lang ingon one step, dili lang ingon nga pipila lang. In fact, sa Matthew 28, ingon dito, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them to, how many? All. Okay? Obey fully. Obey all of the commands of God. Okay? Now, there was an incident sa panahon ni Haring David, ato ni makaplagan sa 2 Samuel chapter 6, kundi si David nagdala sa Ark of the Covenant. Iya gining gikuha, iyang gidala dito sa iyang palasyo. Ingon sa chapter 6, 2 Samuel 6 verses 1 to 7, David again brought together out of Israel chosen men, 30,000 in all. Grabe, 30,000 ka mga tao. He and all his men set out from Bala of Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty. So gaplano sila nga ilang dado ng Ark of the Covenant ngadto sa iyahang templo. Okay? And then verse 3, they set the Ark of the Covenant on a new cart.
Gibutang nila kini sa bag-o nga karuwahe. And then, gikuha, gikan sa balay ni Abinadab, which was on the hill. Uza and Hayo, sons of Abinadab, they were guiding the new cart. Sila ang nagdala, naggiya sa maong nga karuwahe. And then with the ark of God on it, and Hayo was walking in front of it. So sa Hayo atubangan, unya si Uza sa likod. And then verse 5, David and whole house of Israel, they were celebrating with all their might before the Lord, with songs, with harps, lyres, tambourines. Grabe, pista gyud. Okay, nag-party, nag-street party sila. Street party sa pagdaig o pagsimba sa Ginoo. Now verse 6, when they came to the threshing floor of Nakon, Uzzah reached out, took hold of the ark of God, because the oxen stumbled. Naunsa ko ng oxen? Na-stumble, natapilok. Ang oxen yun sa gibuhat ni Uzzah. Iya kininggi, iyang gisao. Okay? And then, verse 7, the Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down, and he died there beside the Ark of the Covenant. Instant, naunsa si Uzzah, patay. DOA. Nga naman, kay iyahang gisalo ang Ark of the Covenant. Maayo man tagtungong si Uzzah, pero something was wrong. Ang ilang celebration, nahimong morning, nahimo siyang kaguol, nahimo siyang imagine ninyo no, nagsayaw-sayaw sila, nalipay sila. Unya all of a sudden, this person struck dead. So grabe, murag yun siya kurat gyud tanang. Nakugang gyud ang tanan. Okay, kaya namatay man si Uzzah. Nganong namatay man si Uzzah? Una, sayop ang ilang pag-carry sa Ark of the Covenant. Meaning wala sila ni sunod. Wala ni sila ni sunod sa instruction sa Ginoo bahin sa iyahang mga butang. Ingon diri sa Numbers 4:15, after Aaron and his sons have finished covering the holy furnishings and all the articles, and when the camp is ready to move, the Kohathites. Ang Kohathites, ang maoy mo mudala. But they are to come to do the carrying. But they must not touch the things or they will die. Dili nila kinihikapon, kundi sila matay. Unya, this Kohathites, ila kining pasanon. Unsaon nila kaigsuunan? Pasanon. Okay? So, ato ning makitaan actually sa Exodus 25, ingon diri, 25:12-16, then make poles of acacia wood, overlay them with gold. So kung makakita mo og Ark of the Covenant nga replica, kanang gikan sa Israel, naagod siya post, di ba? Na siya pole. Kasi nakakita na ninyo gitsura sa Ark of the Covenant. Na siya pole. Okay? Na siya pole sa Binisaya. Basta na siya kahoy. Duha ka kahoy. Kaya nga naman, pasano ni sa ilang mga abaga. Dili siya isakay og oxen. Okay? Pero unsa nahitabo sa panahon ni unang attempt ni David, asa nila gibutang? Gibutang niya sa oxen, sa cart, sa karuwahe. Sumauna pagka-stumble sa donkey, natumba. Pagkatumba, gisalo ni Uzzah. Diha namatay siya dayon. Unsa itong makuha ni story, lesson. Importante nga mo sunod yun ta. Based on instructions. Maayo man ang ilang tinguha nga gidala nila ang Ark of the Covenant. Pero wa nila sunda ang instructions sa Ginoo. Number 7:9 says, Moses did not give only to the Kohathites because they were to carry on their shoulders. Ila kining pasanon sa ilang abaga. Dili kini ipasakay og karuwahe. Okay? So, mauna nga namatay dayon si Uzzah. Mga igsuon, importante kayo ang pagsunod base sa gisulti sa Ginoo. Okay? Gamay ra nga butang, kaingon ta nga gamay ra nga butang nga wala sila nagsunod, pero nahimo kining katalagman. Mao nga importante
nga kita musunod uyon sa gisulti sa Ginoo. Di ta magbuot-buot. Okay, usahay kita no, magbuot-buot ta. Amo na'y tithes, pero di gyud na mo gisulti sa Ginoo. Unsa man na, nag-tithes ka? Oo, nag-tithes ko. Pero kamo tan-awon, nag-tithes ba siya? Dili man. Ang tawagan na, buot-buot. Unsa na aming suon? Buot-buot. Magbuot-buot na sa atong gusto. Dili ta mo sunod sa Ginoo. Ina na ron i-tithes. Bring the tithes into the storehouse. Aw, dito lang, pastora, mas kinahanglan man nila. Unsa tawagan na? Buot-buot ka. Buot-buot ra gyud ka. Di man ikaw tag-iya. Ang Ginoo man, tag-iya. Nga imong tan-aw ni sunod na kaana. Dako kay ni nga lesson nga angay natong makatunan. Angay natong ibutang sa atong kasing-kasing. Nga atong responsibilidad tuman fully. Tuman tibuok nga pagtuman. Okay? Dili ingon nga ato lang gituman na no, generally speaking gituman ta. Pero ato siyang tumanon. Actually, ang tithing, magatudlo ni mo kahadlok sa Ginoo. Mao na sa ikaduha, nagbasta-basta na ba gidala ni David? Ni Haring David? Wala, hadlok siya. Hadlok na ko, basig na napoy mamatay. Mao na siya, iyang gitunan, unsa mag-angay na mong buhaton. So, iyan ang ginidala based on the instructions of God. Ang pag-tithe, mga kaigsuunan, maghatag ta na natong kahadlok. Kaingon man sa Deuteronomy 14:22-23, be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and oil, and the firstborn of your herds and flocks, in the presence of the Lord your God, at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord. Makatunta sa pagdahig, makatunta nga magbaton taghadlok sa Ginoo. Respeto sa Ginoo. Amen? Magbaton tagkahadlok, magbaton tagrespeto. Ang kahadlok nga gisulti sa Biblia nga angay natong batunan usara ang kahadlok sa Ginoo. Kaya nga naman ang kahadlok sa Ginoo mo ay maghahatag kanimog wisdom. Sa lain nga translation, sa New Living Translation, nagaingon, bring this tithe to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for His name to be honored, and eat it there in His presence. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn males of your flocks and herds. Doing this will teach you. Will unsa? Teach. Every time mag-tithe ka, gitudluan nimo imong kaugalingon nga mahadlok ka sa Ginoo. Ma-develop ang imong kahadlok sa Ginoo Diyos. Kung di ta mag-tithe, watay kahadlok sa Ginoo. Di gyud ma-develop. Ano man, di ka kahadlok nga imong hilabtan nga dili imo ha. Are you here with me? Magbuot-buot ka. Dili man ikaw tagiyaan na. Importante nga makabaton tagkahadlok sa Ginoo. Dili ra ni bahig kwarta mga kaigsuunan. Adunay bahitabo sa atong kasing-kasing kung kita mutuman nga uyon sa sugo sa Ginoo. Atong gitudluan ang atong kaugalingon nga mahadlok sa Ginoo Dios. Amen? Kaya nga naman sa pag-tithes nimo, way nakakita. That's only between you and the Lord. Are you here with me? Why saksi? Why laing nakakitaan na? Ay, uban pa, mga banang asawa, tago pa sa ilang bana. Itago pa sa ilang asawa. Kaya hadlok may balan, pila iyang income. Pero di mahadlok sa Ginoo. Hadlok sa bana, hadlok sa asawa, di mahadlok sa Ginoo. Magbaton tagkahadlok sa Ginoo mga kaigsuunan. Amen? Nganong magtudlo ba kay nana pastora? Tungod kay gusto ko nga panalanginan gud mo nga fully tibuok nga panalangin sa Ginoong Dios. Amen? Amen. Okay? Maminaw ta.
Usahay no, pag yung narong, tithes, pastora, magtudlo na po nag-tithing, musarado din atong dunggan. Di na maminaw. Nga naman, familiar na sila. The same thing with Uza. Si Uza, anak ni Abinadab. Ang Ark of the Covenant nagpuyo sa ilang balay for 3 months. Pero why nisulti dito nga gipanalanginan sila? Okay? Pero si Obed-Edom, 3 months sad. Pero si Obed-Edom gipanalanginan. Nga naman, posible nga na familiar lang sila. Familiar na kayo sila sa Ark of the Covenant. Hello? Familiar na over familiarity. Mga nga it bridges contempt. Wa na respeto kay nga naman over familiar. Sometimes inanasan over familiar na ta gituduan tag-tithing. Over familiar na kay musarado na ang dunggan. Kay nga naman over familiar. So usasad na para kang Abinadab, yang panimalay kay anak mato ni Abinadab si Uza. Ug hasatong sa unahan nga gadala anak man sa tong Abinadab. Over familiar na sila. And I would say, kamo diri sa Praise Cathedral, gitudluan mo tarong. Sometimes over familiar na kayo. Kung imbitahon, di na magani mo kuan. Apil tag-training, ay humana naman kung nag-training, over familiar na kakayo. Hello? You don't see it as something fresh. Every time say, manaman ko ana, egsoon ako gagama, ako gatudlo, balik-balik tudlo, aduna pagyapo yung makatunan. Nakay sakit nga over familiarity. Usay sad over familiar kasi mo pastor. Di na ka maminaw. Over familiar kas presensya sa Ginoo. Nitabo naman na diri sa Praise Cathedral ay common ra kayo na. Imo nang gitreat nga common. Igsuon kinahanglan tang mo repent. We need to obey God fully. I'm telling you, kung ang kada usa ka nato magbatog kahadlok sa Ginoo. Grabe ang panalangin sa Ginoo ninyo. Dili kapugngan. Okay, maura gid na. Okay, ano pastora, inana naman imong tema. Grabe igsuon 30 kape na kung nagtudloan ni. Hello. Say minara ay si pastora na pud. Kinahanglan na ginatog fresh. Obey ta sa Ginoo. Obey ta mga kaigsuonan. It's for our own good. Kung di ta mo obey, it's for our own destruction. Hello? Okay, maayo ang plano sa Ginoo sa ato. Kinalar gitang makat-on. Ako, kinalan po kong makat-on nga mo obey. Kaya nga naman, mga badlungon man ta sa una. Sa una ra. Og tanan nga matinumanon sa Ginoo mayong Amen. Okay, sige, mag-pray ta. Ginoo, salamat kay sa imong pulong. Salamat sa pagtudlo nimo Lord sa among pulong. Mahimo kining revelasyon sa among hunahuna. Lord, that we know the truth. Dili lang ingon naron nga intellectual knowledge, but it's knowledge, God, experiential knowledge, God, of the truth. That it becomes a revelation to us. We know the truth, and the truth will set us free. We receive the freedom, the anointing of your word as we know the truth. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down, all of those who are obedient to the commands of God, come on down and bring the tithes, your seeds to the Lord. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site,
There will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Love don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. No, can't love like that. Love don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. No, can't love like that. Love don't love like that. That, 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 that. Love don't love like that. I can't love like that. I can't. You are patient, you are kind, so I thought I finally got it right this time. You are lovely and full of life, but honestly I felt it wasn't right. I know my heart will feel the same again in time. I don't wanna give up on love, up on love. I know I'm not alone, but when I'm alone it's so rough and did so much. Took a chance, it didn't really work out. Doesn't mean that there's nobody to find now. I don't wanna give up on love, up on love, up on You say keep waiting, embrace these days. You gotta work on your relationship with God. But I've been waiting, been chasing. Look at Ivan. Kinguya kong idara na giday ko. I think 3 of them, mga second generation na. Si Ivan, si Zoe, si anak ni Ranel,
Ha? Joffrey. Okay. Si Carl o si Sweet, mga first generation to sila. So praise God nga from generation to generation, mga lagad kita sa Ginoo. Amen? Praise God. You're stuck with me this morning. Nasa Davao si Pastor. Last Friday, niadto mi sa Manila. We're invited by adunay birthday party nga. Nag-invite rami. So, we went there. It was actually Senator Cayetano's birthday, so we went there with some pastors. I did too. And it's a privilege and honor to be invited. Naalala siya i-share about transforming the nation. Saka vision and how to transform the nation. And by the way, this Thursday, ingon si Pastor na ay party. Oh, sorry, not party. Sorry. Na ay meeting ang CBMA, Cebu Province Ministerial Association. Okay, so there will be about 60 to 70 pastors. Ngayon si Pastor, i-open ko no sa congregation if you would like to bless the pastors to feed them. Okay, katag og pagkaon karong Thursday. Okay, so naana po sila yung plano. I think he's going to discuss about a plan nga ma-workout. So that will be this coming Thursday. Okay? So good morning everyone. Mayong buntag diha kaninyong tanan mga kaigsuunan. Hasta ang naa sa live. Good morning. Okay, atong ipadayon ang pagtudlo ni Pastor bahin sa anointing, bahin sa deliverance. Okay? Nagtudlo si Pastor kanato bahin sa deliverance for several weeks already. Karong buntaga, atong ipadayon kini, and we would like to understand the ministry of deliverance and pertaining to anointing. Everybody say anointing. Okay? Ato nang nakatunan nga this is actually the move of God in the realms of the supernatural. Atong nakitaan, gitudlo kang pastor unsay mga hindrances. Okay? Ang unang mga hindrances mao ang religious spirit, ang legalism, ang lukewarmness. Gitudlo ni Pastora Shan itong niagi 2 weeks ago. And then last week, atong gitunan, ang one way that the Lord delivers us and is through the ministry of angels, mga anghel. Nga adunay ipadala nga mga anghel ang Ginoo para kita ma-deliver sa kung unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay ingon sa Hebrews 1:7, og mahitungod sa mga manulunda, siya nagaingon. Ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin. So they are like winds of fire, og ang iyang mga sulugoon. Okay? So kining mga anghel, mga manulunda, unsa ni sa mga Ginoo? Mga sulugoon. Mga unsa? Sulugoon. Og ang iyang mga sulugoon gihimo niya sa mga dilaab sa kalayo. So they are like winds of fire. Okay? Sila ang mga sulugoon. One example nga gi-explain ni Pastor is in Acts chapter 12. Kung diin si Pedro, he was in the prison cell. Okay? Unya, natulog si Pedro, nikalit na lang naay namukaw niya. Kinsay namukaw niya? Ang anghel. Okay? Sa verse 7, 12:7, suddenly an angel of the Lord appeared and a light shined. Ingon siya, dali, bangon! And automatic, ang mga kadena na hagbungura, na bugto lang ang kadena. Kaya fell off Peter's wrist. Unya, pagsulod nila, grabe ni abre rasad ang pultahan. Wow, grabe yung mga anghel. Okay? Unya, gignan si, wrap your cloth around you and follow me. Gignan siya sa anghel. And then Peter followed him out of the prison. Wa siya idea. Abi niya nagdamgo siya. Abi niya og vision niyang nakita. O niya, pagka nagawas na siya sa prisuhan, nawala ang anghel. So, adunay mga anghel nga ipadala sa Ginoo para kita ma-deliver. Ma-deliver ka sa pagkagapos, ma-deliver ka sa sa disgrasya. Okay? I believe ko itong na-disgrasya ko, nakatulog ko, nato'y anghel. O niya, ni anghel nga ni iyara kong gibutang sa lugar nga dili ko
Di ko madaot, dili ko sakyanan rin na daot. Dili ko ingon nga mamatay. Upat ka to kasakyanan ng akong nadasmagan. So salamat sa Ginoo sa ministry sa angels. Okay? So one way of delivering us is through the ministry of angels. Okay niya. Kainomdong ko sa usa ka testimony nga akong nadungog nga gipriso siya. Tapos ang katong nagbantay niya, nisulat sa floor. Unya, gisulat asa ang escape. Kay nakakuan man siya, naka-blindfold. So, why good siya kabalo asa siya. Pero gidrawing, asa mo gawas, asa ana. Unya, pagkauman, gi-erase sa pudayon. Unya, pagkauman, murag na inibira sa iyang ulo. Unya, gitultulan siya, nilakaw siya. Hantod nga nakagawas gyud siya sa prisuhan. Okay, so I would say that's a ministry of angels. Amen? So, adunay anghel nga mubabag, probably na ay dakong katalagma si mong kinabuhi, unya all of a sudden, ang anghel ni salo. So, wala nahagbong ka sa imuha ang maong katalagma. Okay? So, mao nagitawag nga one of the ways by which God is going to deliver us is through the ministry of angels. Okay? Nakarong buntaga, atong hisgutan ang deliverance through the anointing of God. Pinaagi sa dihog sa Ginoo. 1 Corinthians 4 verse 20, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Okay, sa Binisaya, ang gingharian sa Diyos dili hinimog palabas, kundi sa gahom. Meaning, dili kini palabas, dili kini show. It's not a mere talk, kundi pinagi sa gahom. Okay? And that is about the anointing of God. So let's pray. Ginoo, salamat kaayo sa imong presensya. Salamat, Lord, sa imong pulong nga nagatudlo ka namo unsay among buhaton. Salamat, Lord, sa deliverance nga imong gihatag ka namo, Lord. We have been set free from sin and death. We have been set free from the clutches of the enemy. Imo na kaming gihimo nga imong mga anak. Imo kaming gideliver sa pagkupot sa yawa sa among kinabuhi, Ginoo. Imo na kaming gihimong gawas nun, Lord. Thank you, God, for your anointing is even in this place as we learn about the ministry of deliverance through your anointing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. By the way, si Pastor Nada sa Davao, invite siya sa usa ka simbahan, nag-anniversary sila, so he's there. Okay, una, unsa man ang anointing. So kining anointing is also one way wherein the ministry of deliverance is going to happen in our lives. Okay? Ang Hebrew word niini is mashak. M-A-S-H-A-C-H, which means to anoint or smear with oil. Okay, so pahiran or haplasan og lana. That's what it means. Anoint. Nakikitawag nga ceremonial anointing. Okay, sa Old Testament, kini usa ka physical act. Kini nagapadayag. Kay nagapadayag nga butangan og oil, unya smear, irab, pahiran og oil ang usa ka tawo, okay, or it could be mga butang. And this is an outward symbol that God has chosen and set apart this person or these things. So pahiran ang usa ka butang or pahiran ang usa ka tawo og lana. Okay, dihugan siya. Unya kini nagapasabot nga kining tawhana o kini nga butanga set aside kini, gi-separate, gilahi kini alang sa buluhaton sa Ginoo. Okay? So, mga holy items like bisan pa ang tabernacle kaniadto, kay gidihugan o gidihugan sa lana, and they were set apart for the use of God. Alang ra gyud sa paggamit sa Ginoo. Mao na ka nang mag-dedicate ang mga sakyanan. Di ba kita mo mag-dedicate ang mga sakyanan? Kasi nakita sa itong mga post, sa amin naroon, nganong pakita pa manggod na, pastora? Nganong i-big deal man na? Kaya ba nganong i-big deal? Kaya sa una, why na isakyanan sa Praise Cathedral? So,
Mao nang i-big deal yun na nato panalangin sa Ginoo. Amen? Plus ato ka nang i-dedicate. I-dedicate meaning imo siyang i-commit diha sa Ginoo. So sama ra na sa imong gi-consecrate, imo siyang gi-dedicate para sa Ginoo nga magamit na sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo maana-ana ng butanga. Dili ingon nga gamito na para sa pagpakasala. Gamito na para muadto di asa nga mga butang. Kundi ang buot pa sa butana gi-dedicate imo nang gihalad para sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo maanaan niya ng butanga. Amen? So kung ikaw magpa-dedicate sa kyanan, ngayon mo nang gamiton di ay para sa mga pagbaligyag, mga drugs or whatsoever. Okay, ako na yung i-prophesy. Adunay daotang butang mahitabo sa imong gamit. Kaya nga naman, gi-dedicate man na para sa Ginoo. Gi-anoint. Okay? So muna gitawag na ito nga gi-anoint. Okay? So sa Genesis 28:13, si Jacob, kiniato siya, natulog siya, and this was actually a time that he was running away sa iyahang igsuon. Kaya nga naman, patsyon man siya sa igsuon. Kaya nga naman, iya man gibakakan, iya man swindle lang yung igsuon sa birthright. So ganyan siya sa iyang mama, lakaw dito sa akong igsuon, dong. Dong, grabe dong. I don't want the two of you, mamatay mo sa kadlaw lang. Dagan lang. So nidagan si Jacob, iyan si Nina, maura ang iyang naas iyang lawas. Wa siya dalang lain. Unya, pagato niya sa lugar, natulog siya, nakakita siya og vision, or nagdamgo siya nga ang mga anghel, going up and down the stairway. Ingon siya, balay nis Ginoo. Unya, iyang gi-anoint. Sa 28:18, yung siya og si Jacob mibangon sa iyo pagkabuntag og gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug kini gipatindog niya ingon sa usa ka haligi nga handumanan ug iya kining gibubuan og lana. Naragod dalang lana si Jacob at this time. Gibubuan niya og lana. And he said, this is the house of God. Okay, Bethel. Okay? So, and that's where you're going to meet your God. And actually, your local church, mao ka na imong Bethel. That's where you meet God. That's where you are blessed by God. Okay? Unya sa Exodus 30:26 to 29, magtugdor ako mag-isuon, ha? O pagadihugan mo uban niini ang balong-balong nga pagatigumanan, okay? Or kanang tabernacle o ang arka sa pagpamatuod. Also in Exodus 49 to 11. O kuhaon mo ang lana nga igdidihog o dihugan mo ang tabernakulo o ang mga tanan nga anaan niini. So this is a practice in the Old Testament nga ilang dihugan, ilang bubuan og lana. And you call that anoint. Gi-anoint siya, gi-smear. Actually, ang ilang smear, dili lang yung pahid nga ginagmay. Ang ato karon, kung may narong i-anoint ka, pahiran na matagamay, di ba? Katugod kay bubuan dyan kag lana yun. As in smear yun, daghang yung lana, ibutang sa imuha. Okay? Now, kining lanaha, nga gisulti sa Biblia, sa Old Testament, naa siya'y formula. Nag-instruct ang Ginoo nga mao ni ang formula. Pero ingon siya, dili na gamiton sa laing mga butang. In fact, ingon siya sa Exodus 30:33, bisan kinsa nga magasakot sama niini, bisan kinsa nga chemist mo gama nining moong formula. Ingon siya, og magabutang niini sa ibabaw sa dumuluong pagaputlon siya gikan sa katawuhan niya. Okay, so in English it says, whoever makes perfume like it and puts it on any other than a priest must be cut off. Grabe, no? Yan kang Ginoo, lahi ni. Dili ni mo pwedeng suhiron. Kaya imo ning suhiron niya, may butan sa tao, pagaputlon ko ka na. Meaning, I will cut off that person, mamatay ka na. Okay, so this is exclusively para lang sa mga tao nga gidihugan sa Ginoo. So there was a warning, there was an instruction nga dili magama og peke-peke, magama og kuan suwid-suwid ni ini. Okay? So sa Old Testament, adunay tulo ka grupo ka mga tao nga gidihugan sa lana. Kinsa man ning mga tawhana, mga hari, mga propeta ug ang mga pari. Unsa mga kaigsuonan? Pari.
propeta ug ang hari. Mao ra ni ang tulo ka klase nga mga tao nga gidihugan sa Old Testament. Sila lamang ang dihugan, okay? And they were anointed outwardly with oil. Nga naman, kini nagasimbolo nga sa profound reality nga ang presensya sa Ginoo maanaa kanila. So, mao ang mga pari, ang mga propeta, o ang mga hari lamang ang gibubuan o giduhugan og lana sa Old Testament. Kini nagapasabot nga adunay pinasahi nga presensya sa Ginoo ang kining mga tawhana. The presence of God will be upon them. Okay? Ingon diri sa Psalm 28 verse 8, si Jehovah mao ang ilang kusog ug siya ang dalangpanan sa kaluwasan sa iyang dinihog. Okay? In English, the Lord is the strength of His people, a fortress of salvation for His anointed one. Okay? Kadungog sad mo anang nag-ingon nga touch not the Lord's anointed. Kadungog mo ana? Yes, ang mga dinihugan, ayaw sila hikapa, ang Diyos lang ang maghikap nila. Meaning, wala kay katungod nga mo punish nila, wala kay makatungod nga mo badlong nila. Kaya di man ikaw nagtawag nila. Kinsa may nagtawag? Ang Ginoo, mao'y ang Diyos ang magbadlong nila. Mao na niyo siya, touch not the Lord's anointed. Ayaw siya, wa kay labot ana. Ang Ginoo ang bahala sa iya. Kung naamay mga pastor nga wala nagtarong, kinsa may mubadlong nila. Ang Ginoo, dili ikaw, dili ang deacon, dili ang miyembro sa simbahan, kung dili ang Ginoo, bahala ang Ginoo sa iya kay siya may nagtawag. Okay, ingon karon nahibalo ako nga si Jehovah nagaluwas sa iyang dinihog. Siya magatubag kaniya, gikan sa iyang langit nga balaan, uban sa kusog sa kaluwasan sa iyang tuong kamot. Okay? Si David, before siya nahari, gidihugan siya. Di ba? While he was still a young shepherd, gignan si Samuel. Okay? Unsay trabaho ni Samuel? Usa siya ka? Propeta. Gignan siya sa Ginoo nga, dili nako, wala ako nang gitangtang si Haring Saul. Ako nakakitag tao nga, whose heart, adunay kasing-kasing alang kanako. So, gignan siya, dihugan ni mo kining tawhana. Okay. So, gihatagan siya instructions, pero at that time, atong mga anak ni Jesse, gipalinya usa-usa, pero ningon Ginoo, yan atang dihugan ng Ginoo, dili na mao. Ang sunod, dili na mao. Ang sunod, dili na mao. Ang sunod, di na mao. Ang sunod, hanto nahurot sila. Og ningon si ang Ginoo nga nailain pa. So, nangutan na siya, napakailayang anak, naay kinamanghuran si David. Okay? So first, Samuel 16:3, og tawga si Isay ngadto sa paghalad og tudluan ko ikaw sa imong pagkabuhaton og ikaw mga dihog alang kanako kaniya nga akong hinganlan kanimo. Okay, Isay si Jesse. Invite Jesse to the sacrifice and I will show you. Okay? So, si Samuel, pagka diyan na si David, niyo nang Ginoo, mauna siya. Manguran man ni Lord. Sometimes yung kanaro-muro manig, way alamag. Wa man ibuot, Lord. Pero wa tayo mahimo, kay mo na gipilis Ginoo. Amen? Ingon siya, ang tao nagtanaw sa physical, pero ang Ginoo nagtanaw sa kasing-kasing. O lahi ang nakita sa Ginoo sa kinabuhi ni David. Pero tanaw sa mga iso, ayaw na, uy, bata na ay kapilapil diri. At sa si Papa niya, si Jesse, wato'y labo to'y kinamanghuran. Kinanong badlungan itong kinamanghuran. But anyway, ingon siya, sa 1 Samuel 16:3, okay, you are to anoint for me the one I indicate. Kung kinsa kong gisulti. So verse 13, unya si Samuel, mikuha sa sungay nga sinudlan sa lana. Okay, nga nung sungay man, mawin ang sudlanan. Sungay nga sinudlan sa lana, o gidihog siya, diha sa kinataliwadan sa iyang mga igsuon. O ang Espiritu ni Jehovah mikunsad.
Kinsa ni kunsan? Ang Espiritu. Hindi, Jehovah. Kaya at pasakto the Holy Spirit nga puno sa gahom sa ibabaw ni David. Okay? Sukad ni atong adlaw ngadto sa unahan. Busa si Samuel mitindog, miadto na siya sa Rama. Psalm 89:20, ingon siya, I have found my servant. With my sacred oil, I have anointed me. Okay, binisaya, ikaplagan ko si David, nga akong alagad, gidihog ko siya sa akong mga lana nga balaan. Okay? So, adunay gitawag nga anointing. Oil, lana, anointing. Okay, sa atong panahon, Isaiah 10:27, ingon diri, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away. Binisaya. Og mahitabo niya tong adlaw ang iyang palasanon, makuha, gikan sa iyang abaga, o ang iyang yogo, gikan sa iyang liog, o ang yogo pagbalion, pinaagi sa pagkatambok. At sa in English, sabi ni Saya, no, sa pagkatambok. In English, because of my anointing. Okay, it's the fact. It said, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Sabi ni Saya, mabugto, okay, ang gapos or ang yogo tungod sa iyang pagkatambok. Okay. Kabalo pa mo nga kanang tambok para ranas mga pare. Ang fat nga pati sa animal, according to the Bible, is reserved for the priests. Special sa mga kaigsunan. Ay kaog tambok. Para ranas mga pare. Okay. Kung ikaw natambok, ang gidihugan kas Ginoo. You have been anointed. Okay, so sa definition sa atong panahon, sa may definition kining anointing? Kining anointing sa atong panahon is the burden removing. Okay, burden removing or yoke destroying power of God. Di ba kanang mga oxen gani, mga baka, naa sila yogo? Right? Na yogo na sila gipaso na carry. Okay, sometimes with you, usay mga tao sama sa dana, nagpasaan na ayogo nga gidala sa ilang o ilang liog. Nya, unsa man na, bugat, gaanra. Bugat. And you are not designed to carry the yoke. Bugat. Mao nang ikaw mabugatan. Pero ang anointing mo yung magabugto, magabungkag, magaguba niya ng yogo nga imong gipasan. Hallelujah! Amen! Amen! Praise God! Dili ka angay magpasan kigsuon. Dili ka angay nga mabugatan, igsoon. Adunay gihatag ang Ginoo. Mao kini ang anointing aron mabugto, mabungkag kanang yogo nga imong gidala-dala. Okay, this could be imong mga tuition fees. Okay, dili ni imong mga demonyo. Ang imong problema sa imong relasyon. Okay? And mga bugat nga atong gipasan. Amen? Ang sala, bugat? Bugat ang sala. Bugat gud ang sala, igsoon. Pero salamat sa diyang gidawat ni Jesus sa imong kinabuhi. Praise God. Ang yoke of sin, giputol na na. Nabungkag na na. Okay, so dili na kaangay magpadayon sa kasalanan. Kaya nga naman gibungkag na na. Ingon sa Matthew 11:28, og mahitabo ni atong adlaw ngang iyang palasanon makuha gikan sa iyang imong abaga, og ang iyang yogo gikan sa imong liog, og ang yogo pagabalion. Hallelujah. Pinaagi sa pagpakatambok. Wala pa rin pinisya. Uy, tambok magyud. Anointing. Okay? Ang gagamit nga word in Bisaya is pagkatambok. Mabungkag ko no balion ang yugo nga naa sa imong liog. Nga naman tungod sa anointing, tungod sa pagkatambok. Ayaw na pagkatambok, dili na ba yung translation. Okay? So,
Praise God. Ingon siya sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened. I will give you rest. Take my yoke." Sa kuno? Take yung yoke sa Ginoo. "Take my yoke upon you. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your life. For my yoke is easy and my burden is light." Igsoon, kung ikaw nabugatan, kinsang yugo ang imong gidala? Ha? Kay ingon ang Biblia, ang yoke sa Ginoo, gaan ra, sayon ra. Munang ayaw pagpasan og dili angay nimong pasanon. Amen? Usahay no, kanilang magbuot lagi ta. Yan Ginoo, kini pasaan na, ay di ko na Lord, kini lang. Ang sa'y tawagan na? Buot-buot. Independent spirit. Magbuot-buot. O sige, buot-buot ka diya. Pasana. Bugat. Di ba? Pero yun siya, my yoke is easy. My burden is light. So kung ikaw nabugatang nison, pangutanay mong kaugalingon. Kinsa maning yugo kung gipasan? Nganong nabugatan man ko? Hello? Kay nagbuot-buot ka. Kay magbuot man. Ay nanaron kay magbuot man. Ala, kay nagbuot man. Okay? Independent spirit man. Magbuot-buot. Okay? Pero ang iyang yoke, gingon sa Biblia, it's easy. And his burden is light. Salamat sa Ginoo nga nay anointing nga mubungkag niya ng yogo nga imong gidala. Yogo nga bugat. Amen? Bungkago na pinagi sa anointing. Ay, ginang pagkatambok. Bungkagon pinagi sa anointing sa Ginoo. Okay? So it is actually God's ability in a person manifesting. Amen? Ang presensya sa Ginoo o ang abilidad sa Ginoo. Okay? Prophets were empowered and protected by the Spirit of the Lord to perform their calling. Ang mga propeta, ang mga hari, kay ang mga pari, muna niyo Ginoo, ayaw hilabti. Okay, touch not the Lord's anointed one. Okay? Si David, kasabot yun is David, no? Kay si Haring David, he had opportunity to kill King Saul. Tagaan siya opportunity sa Ginoo. Gignan pa siya, patsa na na. Nag-ampo matang, mamatay na imong kaaway, which was the king, and which was his father-in-law. Di ba? Ala, iyang giguntingan. Nibati siya og conviction. Okay? Ingon siya, ayaw mo ingon ana, because we are not to touch the Lord's anointed. Okay? Ingon sa 1 Chronicles 16:22, nga nag-ingon, ayaw paghilabti ang akong mga dinihog. Ug ayaw pagbuhat og dautan sa akong mga manalagna. In English, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. It's also the same thing with Psalm 105:15. And ka Lord, di po na ko ilabtan, bisa ginala siya, ayaw. Dili na imong trabaho. Amen? Amen. Kinsa ng trabaho? Ginoo ra gyud nga trabaho, bahala ra gyud. This the Lord is going to deal with that man. Nga naman, ang Ginoo may nitawag, di man ikaw. So dili nimo trabaho ang pagbadlong. Ang Diyos ang magbadlong ni ana. Amen? Okay. Sa New Testament, atong makablagan nga si Jesus Christ, He is the King, He is a priest, and He is a prophet. Okay? Unsa si Jesus Christ? Hello, mata ba mo? Unsa siya? King, prophet, and priest. Okay. So, kung i-apply nimo ang Old Testament nga gidihugan, unsa man si Jesus Christ? Super anointed. Sobra pa gidihugan. Nga naman, siya man naning tulo. Sa Old Testament, kings, prophets, and priests. Pero karon si Jesus Christ, 3-in-1. Aplandasan sa kape.
Three in one. Jesus Christ, He is the King, He is a priest, and He is also a prophet. So, sobra ka-anointed. So, when you talk about anointing, it speaks about Jesus Christ. Si Jesus ang mubungkag sa yogo sa imong kinabuhi. In fact, Jesus Christ, okay, the anointed one, okay, Messiah, which literally means anointed one. Messiah. Mao na ambot pasabot na. He is the anointed one. Okay? And it is derived from the word anointed one. Christus. He means the anointed one. So grabe si Jesus Christ, no? He is the King, He is the priest, and He is the prophet. So siya gyud ang pinaka-anointed gyud. And then He said in Luke 4:18, ingon siya, ni abri siya, ni tanaw siya, ni basa siya in the temple. Gibasa ni siya, ingon niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has, what? Anointed me. What? To proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the captives free, and to declare the year of the Lord's favor. So yung Ginoo, ako ang anointed one, ako ang hari, ako ang priest, ako ang king. And I have been anointed by the Lord. Ingon siya, karong adlaw, kini nga propesyaha. Because it's in Isaiah 61. This prophecy has been fulfilled. And the one nga gi-fulfill is right before your eyes. Gignan ang mga katawhan. Okay? So he was actually the anointed one. Okay? So he's the chosen Messiah. And you know what? He proved his anointing. Giyon sa pakita, gipadayag, nga siya gyud ang anointed one. Giyon sa man, unsa may mga makita nato. Pinagi sa iyang mga gibuhat. Unsa may gibuhat ni Jesus? Ha? He performed signs, wonders, and miracles. Okay? Sa Luke 4:21, he said, today this scripture is fulfilled in your hearing. Karong adlaw, tuman ang saad nga gisulti sa Isaiah 61. O kanang tao kanang gi-anoint, mao si Jesus Christ. He is the anointed one. And then Acts 10:38, mao kani ang gipadayag nga siya gayud ang anointed one. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around, unsang gibuhat? Doing good. And what else? Healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Amen? Okay? Ingon siya, mahitungod kang Jesus, nga taga Nazareth, giun sa Diyos, pagdihog kaniyag Espiritu Santo, o gahom. Giun sa niya, pagpangadto-adto sa paghimog mga kaayuhan, o sa pagpangayo sa tanang gisakit sa yawa, kay ang Diyos, uban man kaniya. So si Jesus, nga nasa imong kinabuhi karon, siya ang anointed one. Amen. Di nakaangay nga magpasanog yugo. Kay ang manluluwas, ang deliverer, naana nimo. Hello? Naana nimo. Siya ang hari, siya ang priest, siya ang propeta. Gi-anoint siya. Siya ang anointed one. So when you say anointing, it actually means Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo, ang Espiritu anaa kaniya. O siya ang magbungkag. Magun sa mga igsoon? Bungkag sa yugo nga imong gidala. Gibungkag na sa ngalan ni Jesus. Okay? So, ato ka nang makitan. So when Jesus sent out, ato sa ning gibuhaton, no? When Jesus sent out the disciples to preach the gospel, iya kini silang dihugan, okay, tagaag power. Mark 6:13, they cast out many demons and healed many sick people. Okay? Kamusad, ikaw sad, buhaton, mabuhat nimo ang gibuhat ni Jesus. Amen? Amen.
Okay? Dili lang ikaw nga magpasikig, deliver ko. Ikaw igsoon, instrumento of deliverance. Kaya naa si Jesus nimo. Amen. Di ka ikaw magsigig, pa-pray kog deliverance, pa-deliver ko. Okay? Ang pinaka-yogo ni mo igsoon, ignorance. Ignorante ka. Wa ka kay balo kinsa ka. Wa ka kay balo sa gahom nga gihatag sa Ginoo nimo. Mao na gyud ang Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Okay, mo na pinaka-bugat nga yogo, ignorante ka. Di nakaangay. Kaya nga naman si Jesus, ang deliverer, ana-ana nimo. Okay? So, ingon sa James 5:14, call the elders of the church to pray over them when they are sick and anoint them with oil in the name of the Lord. Kaya mo nagingon nga kung akaw na ay sakit, tawga ang mga elders, i-anoint kog oil. Okay? And then, ideklara by faith that by the wounds of Jesus you have already been healed. Because Jesus went around doing good, healing the sick. Okay? Mao na gibuhat ni Jesus. Mga maayong butang. O kita said, we will go around doing good in Jesus' name. Amen? Kamo ang carrier sa anointing sa Ginoo. Amen? Kamo ang nagdala. Dili kay sige ako pod. Okay? The anointing makes the big difference. Ang anointing andihog aduna gyud kalahian sa kinabuhi nimo. 1 John 2:20. Ingon diri in the New International Version, but you have an anointing from the Holy One. All of you who know the truth, aduna na kay anointing. Amen? Okay, in King James Version, you have an unction from the Holy One, and you know all things. Amplified Version, but you have anointing from the Holy One. You have been set free. Okay? You have been set apart. Okay? Specially gifted and prepared by the Holy Spirit. You have been specially gifted and prepared for the Holy Spirit. And all of you know the truth. Because because He teaches us, illuminates our minds, and guards us from error. Okay? So ikaw, ug ako igsoon, gi-anoint na ta sa Ginoo. We have been anointed by God. Amen? Ikaw sad magabuhat og mga maayong butang. Dili kay ikaw sige magpabadlong. Hala. Nagtudlo naman tos pastora siya, no? Usa ka hindrance is lukewarmness. Lukewarm ra gyud, maligamgam. Dili init kayo, dili pod bugnaw, igo ra. Managingon, marang lami mong iluwa. Pweh. Manaigsoon kung ikaw init-init ra magpainit na kagin-igsoon. Because you have been anointed by God. Gi-anoint ka sa Ginoo. Nandun ko sa among helper nga. Bata pa. Magluto siya. Mag-ampo siya. Nya mga on mi magbantay siya. Okay ra ate? Okay kayo. Lami kayo day. Ako ginang gi-anoint, gi-ampo jud na nako. Nga lamian mo ang anointing sa Ginoo. So pati siyang pagluto, nagpray gud siya nga anointed as Ginoo. Amen. Okay? So the big difference is that you have been anointed. Okay? There is a difference sa katao nga anointed. Say, maminaw ko sa tao, no? Minaw ko ani, no? Lahir gyud siyang butudlo. Karilerosan. Nagingon, anointed siya. When something is, may kanang singer, no? Mukanta. Makakanta ba mo tanan? Yes. Pero naay mas maayo, di ba? Unsay sulti nimo ana, unsay tawag nimo ana kung mas maayo siyang mukanta? Anointed. Dinihugan. Okay? The word anointed really means naa siya gasa. Naa siya abilidad. Okay? Naay abilidad. Anointed siya kaayo. Okay? So there's a difference between singing
and anointed singing. There's a difference between preaching and anointed preaching. There's a difference between teaching and anointed teaching. Lahira kung adunay anointing. Okay? When you are anointed, you can do things that others cannot do. Kaya nga naman, anointed ka. Gidihugan ka sa Ginoo, gitagaan kag abilidad. Okay? Mura ba katong babae? Nagbubo siya sa iyang perfume sa tiil ni Jesus Christ. Nakasimot ba tanan? Nasimutan nila wala? Simhutan. Nganong kabaw sila nga naay nayabo. Tungod kay nabaho nilang tanan. So when you are anointed, that's how it is. Amen? Makaibaw mga katawhan. The aroma of that anointing will permeate the whole place. The atmosphere is going to change. The anointing will fill the room. Do you know, it's the same thing. Lain man ang anointing, nangatumba kay lahi nga anointing. Mausa na, anointed kay nga businessman. Pag siya na gani musulti, nag-close na kay baw na ka. Hello? Kay anointed man, gidihugan. Empowerment. Tagaan kag anointing sa Ginoo. Okay? When the Lord anoints you, He gives you the power, the ability to do the things that normal people cannot do. Amen? Tagaan ka og gasa. Nasa mayon sa lahi, ragid ka. Naagyog kay anointing. Naagyog gasa si Pastor no, pag mga tuloy siya, dati one time nga, funeral service. Grabe, nagkatawa na yun sa funeral service. You're different. Something is different with you. Imbes manghilak mi, nangatawa naman nun. Managingon, anointing is different. Hello? Amen? And everybody will recognize it. Yan ang lahi, yung gasa, lahi, naagyo kay anointing niya na. And all of us, we have been anointed by God to do something. Okay? O ang anointing sa Ginoo mo'y magabungkag. Mo'y magaunsa? Bungkag sa imong kapobrehon. Mo'y nga bungkag sa sakit. Magabungkag sa imong depression. Ang anointing sa Ginoo mo'y magabungkag nining mga butanga nga nagababag nimo. Nahimo siyang yogo sa imong kinabuhi. Amen? Ang anointing mo'y magbungkag. Okay? Psalm 92:10, my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn. Ingon diri, apan imong gibayaw ang akong sungay, sama sa sungay sa baka, nga ihalas, gidihugan ako sa lana nga bag-o. Unsa nga lana? Bag-o. Dili pa ingong karaan na pod. Hello? Kinahanglan tag fresh anointing. Okay, when the power of the Holy Spirit comes on you, there's going to be freshness in it. Bag-o. Excited ka, sige. Di kay nga unsa na po yato, pariyaragapon. Walay excitement. Walay freshness. Ang imong lana nga gigamit, daan. Panos na, rancid na. Dili na ang gamiton, ang na ilabay. Hello? Kinala magamit ta og lana nga bag-o, fresh anointing. Okay? Og walay laing ikapuli ni inim. Sa atong panahon, dagang kayong substitute, no? Pero we need the pure anointing of God. Dili nga substitute. Okay, mao kini ang mga example. Woman with an issue of blood. Di ba? Na siya nag-flow yung dugo. Dugay na kayo, pila ka tuig. Pero paghikap niya, grabe, ingon siya kung makahikap lang ko sa edge, sa hem ni Jesus Christ, kabaw kung maayo ko. Paghikap niya, nahibalaan yun ni Jesus Christ. Nga naman, because anointing flowed out of Him. Na ay power. Nihunong si Jesus Christ, ingon siya, kinsay nihikap na ko, ingon na rin mga apostoles, uy, kadagan ba ning tao diri? Madali ka mahikapan, misya dili, na inihikap na ko. Lahi nga paghikap. Anointing flowed out of me. Okay? So she's the woman
That's in Luke 8, Luke chapter 8. And then, the woman, she recognized what Jesus is, who Jesus is. She recognized what's in Jesus. And because of the anointing, she was set free. Okay? When you recognize who God is and what God can do in your life, it's going to make a big difference in your life. Amen? Nasa usa ka grupo, no? Like example, service, daghan. Ang uban, grabe, nakadawat. Pero ang uban, lara. Epek. Pendera ginani mo igsuon. If you're hungry for the anointing of God. Ang Shunammite woman, si Elisha, she recognized, kebaw siya, nga kining tawhana, dinihugan is Ginoo. So, siya ang gibuhat. Nag-build siya o kwarto. And every time Elisha would be there, yun siya, ato ka sa akong balay. Na kay lugar dito. Ay siya ang nagpakaon. Until the Lord did a miracle in her life. Why? She recognized that this man is an anointed man of God. Gidihugan kini sa Ginoo. Si King Saul, he was anointed by God, but he did not acknowledge that anointing, and they didn't know it, or did not acknowledging that anointing, and are themselves in bondage. Kung kahibaw ka sa anointing nga naa kanimo, di ka magpadayon nga in bondage. Amen? Because the anointed one, Jesus Christ, is already right inside of you. He is the priest, He is the king, and He is the prophet, and He is right inside of you. And He said, to this day, this prophet has already been fulfilled. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach good news to the poor, to set the captives free. Okay? So are you a captive? The Spirit of the Lord is right inside you. He will set you free. And you know what? When you read the Word, I think this is one of the ways of receiving the anointing, is the Word of God. John 8:32 says, you will know the truth. Oh, set you free. Na-deliver na ka. How? When you know the truth. It will set you free. Okay? So kung waka kasabot, waka kabalo sa truth, mo na, in bondage, nagyapon ka. Pero kung pagkabalo mo sa truth, the truth you know will set you free. Amen? You are free. The anointing of God is already on you. You have been anointed. Amen? Amen. Aren't you happy with that? I pray, Lord, thank you, God. The Spirit of the Lord is upon me. I can preach good news to the poor. Amen? Okay? Cast out demons because the Spirit of the Lord is upon me. Amen? And you can share the good news or declare the year of the Lord's favor. John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, they are life. And the anointing of God is right there, right here, because Jesus is in this place. Amen? Do you want the fresh anointing from God? Amen. Let's all stand up. Okay, if you want the fresh anointing from God, can we have the worship team come on down? Yeah, and let's worship God and just receive fresh anointing from God. Ask God, Lord, just fill me up. Jesus is right here in this place. If you need deliverance, just say, Lord, thank you, I am free. Okay? And you just rebuke it in the name of Jesus Christ. Because the Spirit of the Lord is upon us. Amen? One way of delivering us is through anointing. Through the anointing of God. Okay, last week we learned one way of delivering us is through angels. Now this time you learned about anointing. What does the anointing do? It breaks, it destroys the yoke, okay? The anointing destroys the yoke. The anointing destroys the yoke.
And the anointing is Jesus Christ Himself. Okay, the anointing is Jesus Christ Himself. Whatever yoke you have in your lives today, in Jesus' name, I break it. In the name of Jesus, I break it in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Because the anointing of the Lord is upon us. He's right here with us. Jesus is with us. Hallelujah. Let's receive the anointing. Hallelujah. Just pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank God for the anointing. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for anointing us, oh God. Thank you, Lord, for your anointing. Your fresh anointing, God. We ask you, Lord, that you fill us with your fresh anointing. Let there be fresh anointing in us, oh God. We will be like those 5 wise women of Father God who brought extra oil with them. And we need the fire, the anointing of the Holy Spirit to be upon us, oh God. Oh, hallelujah. Oh, rebebebeki, halabosoti, karaba. Oh, hallelujah, God. Thank you, Lord. Rain down. Hallelujah. Thank you, God. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Okay, very quickly, if you're ready to receive the anointing, just come up here. If you are ready, you can sense that the Holy Spirit is just come up here. If you want to receive fresh anointing, just come up here. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for fresh anointing. Can we have somebody to just be behind them? I just do very quickly. Thank you, oh God. Father, in the name of Jesus Christ, I pray for anointing, oh God. Be filled, be filled, be filled. Fresh anointing. Receive fresh anointing. Receive fresh anointing in the name of Jesus. Come on. And as I lay my hands on you, just receive it. Receive fresh anointing. Everything that is not of God be broken in the name of Jesus Christ. Receive. Fresh anointing. Fire. Fresh anointing in the name of Jesus. Fresh. Receive fresh anointing. Fresh anointing, the presence of God. Jesus. Fire. Fresh anointing. Fresh anointing, oh God, that destroys the yoke. Thank you, Lord. Receive. Just receive the fresh anointing. Fire. Oh, receive the fresh anointing. Just receive. Receive fresh anointing. Fire. Hallelujah. Thank you, Lord. Receive fresh anointing. Receive fresh anointing. Receive. Fresh fire. Fresh fire. Fresh fire. Fresh fire. Thank you, Lord, for fresh fire. Thank you for fresh fire, God. Oh, come on, everybody. Let's pray in tongues. So yes. Fresh. 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 Ye mama rabosoko rebe yalarabosoko rababakaraba. O rebebe karaboshakarababa laraba.
Oh, mama, fire, fire, fresh fire. Fresh fire in the name of Jesus, fire be filled. Thank you, Lord, for fresh anointing. Thank you for fresh fire. Ore baba karaba sokora baba karaba. Ye mama raba sodi kala raba shi ala raba karaba kara. Everybody just pray in tongues. Ki yama raba karama. Reach out to heaven and just receive from Jesus. Ore mamanda riba kala raba sodi adiebe. Ye mama raba sodi ala raba karaba. Thank you, Lord, for fresh anointing, God. Ore mama reba sokora baba karaba. Ye mama la riba koro bosodi karaba. Ore bebe ya la raba shiki ya la raba. Ore bebe karaba sokoraba. Ore mama raba saka more. Ye mama raba sokore bebe karaba karaba. Ore mama anda riba kala riba karaba sokoraba. Give us fresh anointing in this house, oh Father. Fresh anointing, fresh move of the Spirit in our lives, oh Father. Lord, that we would always carry extra oil with us, oh Lord. Ye mama karibaba karaba sokoraba. Ye mama raba sokoraba kala riba karaba. Ye mama riba kari bobola riba karibe sokoraba. Ye mama la riba karaba. And even those in the online, oh God, I pray for fresh fire. Receive the fire of the Holy Spirit. Fresh anointing. Receive fresh anointing from heaven. Ori baba karaba sodi karaba shi ala raba. Pora baba karaba sokora baba karaba. Yore mema la raba shi ala raba karaba sokora baba karaba. Ye mamanda riba kala riba bora basati karaba. Ye mamara basokora bakala rabakaraba. Oh, thank Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are the anointed one. You are the anointed one in our lives. Jesus. Oh, we receive your anointing from you, God. Ye mamara bosokore bebe. Ye amara boso ye. Ore bala rima more bebe yalara boso korobobola rabasakaraba. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We just bless you. Ori mama ramasodi ye yalaraba karaba. Ore mama laraba. Fresh fire. Fresh fire, God. Fresh. Hallelujah. Woo! Oh God, more, Lord, more, God, more. Freshness, oh Father, of your anointing, freshness, oh God. Thank you, Lord. Oh, we just bless you. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Let's give a clap offerings to the Lord. Hallelujah. Okay. If you want more, you can just go to Pastor Shan if you want more. Yeah. And we can pray for you, but we just have to close because, our parking. Amen. Our God is so good. Amen. Pastor Shan, when is the Jesus Reigns? All right. Have you been blessed by the word? No, it's always an honor and a joy to have our spiritual parents here share to us the gospel. A few announcements. This Wednesday is our Cutting Edge Fellowship. So if you are a young professional, you are a person in the business class, and you want to grow in not only your relationship with God, but you want to grow, Bisaya mo din, ganahan mo tubo sa inyong, sa inyong trabaho. No, you wanna excel. I really encourage you to join us this Wednesday at 6:30 p.m. dito sa midroom. No, and then this week it's actually a special week because it will be our Cebu City Jesus Reigns pre-celebration. So we will be coming together as one body of Christ in the whole city, declaring that Jesus reigns over Cebu and over the Philippines. Now this
celebration is actually a whole week celebration. Now, starting tomorrow from October 23 up to 28, but our assignment as a church is on Friday, October 27 for the youth, and then October 28 for everyone. That will be our grand culmination. It will be at Plaza Sugbo. Kung wala mo kabaw asang Plaza Sugbo, dapit sa Magellan's Cross. Kita mo sa Magellan's Cross, tapad anak mo na siya. Okay? So, we will not be having cruisers here. We will be joining, cruisers will be joining the pre-celebration dito sa Plaza Sugbo. Sa mga mama as well, this coming Friday, we have our Wow Fellowship. So please come in something floral. No, I know the mothers are plantitas and they love flowers. So please come in something floral. Ayaw mo pagdala og flowers. No, kay basin mangabot mo na nagdamog buwak ba. Floral, no? And then this Thursday, for all the real men, if you are a real man and you love God, no, come join the men this Thursday at 6:30 p.m. where you grow how to lead your families through the Bible and really how it is na you sojourn in life as a man of God. Amen? No, who here is just blessed by the word? No, why don't we lift up our hands? And let's pray as we close the service. Heavenly Father, we just thank you for your word. We thank you for your spirit. We thank you for the anointing that is overflowing in this church. God, we thank you for the word. We thank you for using our beloved Pastora Shawnee, Lord God. We pray that you would continue to bless her more. God, give her the desires of her heart. And Lord, we even lift up to you Bishop Noel as he is preaching, Lord God, in Davao. Lord, may you use him mightily. And God, even for your people in this place, God, may they go and leave this place. May they depart with the favor of God. May they depart with a fresh anointing. May they depart, God, with a fresh encounter of you. And God, I pray that as your people would leave this place, God, that you would go before them, go behind them, go beside them, and all around them, Lord God. Lord, wherever they would go, that there would be favor upon favor. God, that your people would be a salt and a light into this world. God, that there would be increase, Lord God, not only, Lord God, in financial, Lord God, but also in our physical, spiritual, and even in our family and in all aspects of our life. And God, we just thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. We thank you for your mercy. God, we thank you for your grace. In Jesus' mighty name we pray. Don't forget, your success starts on, and every believer is a... Don't forget, naatay meeting sa enhancement training 1 p.m.